Sini papa be na upe bi ashe. Amansane winna no baby ya. Kuma wood. Emma wakwaba ede ba Nkwa Mmere dwumadi eso. Abono nso apa ho meti enan. Ye tenem kosi se na wotwe ebebo. Nkwa Mmere dwumadi na ebredu su se ye de ebro. Ene ye be kasa afa pomden ho nsem penfo so benya wa ne free ade ama me ne wan se nyina yade enu nti se otese ye ba pomden ho nsem dawuro bi abomoden enyiwa fidie emfiri abomoden se obetimi ahwe na enne na ebi a wonyare ebi na ochina ana unye bi na yare bi ateno na ono nso wotimi akire ne kwan ebetimi de aboa no na ono nso de asa no yade me kai se dwumadi wona afi asne dwumadi ebro Qualicare Medical Limited omo na aso yasne me di dwumadi ebro debia ukuada ebra abo nwere no nso kosise no otwe ebebo na ne ne mpanifo ebidi nkomo na ne nsema ye be kasa afa ho no kwasem na ye nsema ye ya ye wo fie mu na edi yenya eye yade a haye yade a haya setna ya brabo ye nuanom ma binum yade wenum bi egu mu awade eno nti na ama doctor se ene ontena se onna obebo modern se ono obeye oye ni fie yi no obeye nuanom mu ehwe ye ni ganafo aboa ye nuanom wona yade bi edi onya eno nti nyi wo fidie emfem free a ene mentina ko se bewie dwumadi ni ye nwie dwumadi no na wonya mfasodie bi ewuma ebeboa na ene mpanifo kudampa na edi dwuma no eni abema justice opoku doctor ankasa tia na echi na eni abema justice opoku ni edi dwuma eni aba Mary ofori ebe kansa ni aba nurse oba na bibinti enche bi oba be kansa yedi dwuma na enche bi eni aba ne beba enu ntimi twa me ho na majenkrato me basisi na mdi dwumadi ne nto aso ede abro Kuma TV amansane yena yedimu. Kuma TV aba amansane yena yedimu. Kuma TV aba amansane yena yedimu. Sini papa be na upe bi ashe. Amansane winna no baby ya. Kuma wood TV amansane yena yedimu. Kuma wood TV amansane yena yedimu. Kuma wood TV aba amansane yena yedimu. Kuma TV aba amansane yena yedimu. Sini papa be na upe bi ashe. Amansane winna no baby ya. Kuma wood TV amansane yena yedimu. TV amansane yena yedimu. Kuma TV aba amansane yena yedimu. Kuma TV aba amansane yena yedimu. Sini papa be na upe bi ashe. Amansane winna no baby ya. Kuma wood TV amansane yena yedimu. Kuma wood TV amansane yena yedimu. Kuma wood TV Mwaka bebio ye try ho yaba ene Qualicare yene yenua be ma justice e wa haidie na ye bibi se justice Qualicare dwuma
quality edie ene quality niema omoye so obi yare na oba kan be so na quality fa so a omsa yade ewo nti ye quality aso ye ne abema justice edin komo yewia edi dwumadie no yade no pompon so pa edi abro me abema mo akwaba Owura na pomwe me ho ya pa and why flesh me unim me hu ana e be sewo adia oba bi mi na yi abagye no enyi no hu sa na e wo sere come on bi a wo nya identity bi a dan so wo ewo aha nti se identity say hu so wa referee ho e be ka say oh me say wo di me say na wo yi obodu o na chese masesa no en sa na wo pi ba bi asi ye hu and then nose marks ya dey share hu say utimi de show ni mu du ba bi ayi hu en kan hu nti ama ye ni part of you anyway ye den chia kase free Qualicare Medical Limited ebre etifo na Qualicare Medical Limited there etifo ni mi dada nse for be month ahwefo any etifo ni mi dada for be month ni a ye ne mo abidin sa wo so ye hwe ya rebia bi ni siti ni say ya fa esi ato ye ho so say ye be hwe ma titiri pa but aside that no I will be a how be out in the back. If you choose to see us, yeah, medical center, and yet we will say, Boja, maybe an or would you do her? There were sections of medical centers. It be our Juma. Yes, Uba, the share, it's you. Yabutre. You may, you may, I'll bet me the WhatsApp message. Abba number is 0547 0547 779110 0547 779110 over the message efaswa ye bekin kan e the amount the how be and some aye kan how be all the fa ho bra ye bekin kan e the amount that's it. Yes, nti Dr. Usu ade ba kwa hu hia ne kese pa and say o say yare bia ade na dru. Yeah. Yes. Yare bia ade na dru. Nti na dru Qualicare Medical Limited da itie won sem na ye hu say o yare de pa kwan ABC di so a ene beboa ye kan yare bia momu fa dru ba ko komo ka say wonu ma be say yare bia o hu bia de. Yeah. And answer na dru be kan no ye hwe say ye do akọ laboratory a check ehu kwanya efaso a ye treat wa ebe ye. Yes, I did acquire before you shut down my attention course. Even your doctor's cramp will Ghana half a cassia and attention course. And they say Uber Hospital. You must have blood group. Yeah, you fed Rubia near the amount. Yes, we saw on the Yarrow and they are Arabia. And one getting Kitty be a Nipano, every near Busso as a result of the blood group. And yet required blood group for certain medications. And it may be a ED. And they must have problems with you. But I don't see any Muntino. You tugum sa Uber Qualicare. You two bossy a lot of examination, busa questions. You review her now a history from your family. Uber busa questions. I'm very sure say Yareno the fire by near Drew Cra and the mount. You share arthritis open you form Uber you check Ubu one drew for pain, which of course and you come be the one drew for painkillers and quadra. I'm addicted to some painkiller. One a bio into Qualicare Medical Center, ABBA, but the idea back we see no so in mammy, you say, yeah, you be under drew. And I say a mouse with your pa, a mouse in the Dawson. Yes, a mouse here. Around here, just a mouse here, Chemma, but whatever my proud feel now you to where. She said, you are lonely. Very good. It's all see a more attention. Jaria Ebdo ma attention so. Our go as a result of our maybe will be a chini san. The rep say, you are an underlying factor here, who are bound to enter my woman. And I depend on my down in a jumelim, so some European did the California the other day, will be with Russian assessor, a lot of issues. It's a shed that was a shed bar titru, aside the fact that yes, I share. A money, if a general medical center operations, yes, that's what your bar, over on us or your bar, now you be piano or the entonsia. Free Qualicare, I say, our fine. Qualicare, you must say, airport on about. Yeah, your name is a plaza, plaza dining, a dining, you second rubber, and I would the same building. But we see Qualicare, we see airport on about now prayer.
more direction no amwaba oba so a enu boda form yehwe nipa enye sika quality numbers in the good screen is 0547 779110 0547779110 sa number no ofra ye befa na 0249 nenso eno so ofra ekoya meyi number no e de amount enche bia na eno so ofra doctor babejo so ba bia wo bia ohwe ye bia ofre na oba ye be chira kwan na wotimi e dey aba ene doctor enkasa ono mo kasa quality bibia enkasa na me koi ye be jima bodin ye be se me pacho quality omunye sa adwuma no enipa ni ehia enkwa hia chen sika se obenya wo nkwa no enu mom hia chen se omudi omani bedi sika echi na omo eja mu akogu nenne asema ye ba be kasa afa ho ne se yaye ye din komo akesa yade ho kakra ewa ha nenne ye ba review say wak hospital ama doctor show doctors ne ebi e da say fa ho be kire ene saa bi nenne ye be ye ne wa ha ene yaye topics be miensa yade ahodo be miensa ane yaye ho adwuma ewa ha ene nti saa yade na ya boss no ya bo yakasa afa yawa ye ti wo nipadua mo bi o ma os miti me nan me se me kon obi os madam kon so saa yade en eye wan ye be ye eno ena oba woni atenka sexual dysfunction female sexual dysfunction eno so ye be ye ena ye ba be vagina odor enti ne saa yade we miensa ena ye be bobo na poso ebie mu ama obia atimi ati ase na niema ye kekan ye nka nwukwa yon sense me kan no doctor omuka omu saa ehia wo mu pa ene be bomodin akọ maso ye na makọ akọhwe me ho enti ene nkomo aye ba bedi Mr. Justice yes ene nkomo no ye ncha se free pains ne ho okay yawo ni party okay ewo ni paduam okay ye kan yawo kra na ene die yawo enkaya ni padua no ebo ekyerɛw sɛ bibi ekoso ewo ni padua ni ma enye right yeah yes obi me papa because you so say o so do pada se wuti o ya to say one question what your nine yeah but it ekyerɛw sɛ eno kwa correct ekyerɛw sɛ we ye follow bon kan ye sɛ bibi o ha wo sɛ we ye dade na wonye ye yeah so what you say obetimi ahwe wo Facebook Kumawu TV Kumawu TV a obetimi ahwe live o Facebook sisi a eno kase ya onya ohwa na nso ahye ama onua bi a ofi onua bi a ono nso ba bi TV MN no ono nso atimi ahwe bi sa yes integral make no say friend say yaw ye pain yeah mutipa kyerɛw sɛ bibi ekoso ewo ni pedua ni enti yaw na mostly obi wo ha onya pain bi eba ne system ni ma the next time na say we koto parabinom yeah pain killer bi we say don't stop pain na ba at that moment no but ade e cause sa pain dey won touch it quality ye stress e pamocho ade e ku ye before kese pa e set medication oh and no abraham ansa bai e ka say ade high dey ya e do we no to the man na ne ko to no nti oh krata de ko to bi yeah obi an the biological system dey tie ori aduane bi wo abedi emfa wo ya memedi be fa me ye asempa na waka nti se aduro bi agi akua mansaba na wo so ko fa ma ba se wo ba nyi kokoto bi no konkono na be ko ono so ya na we make mistake o ma body no ade na e ma sa pain no compound this for some years na develop into something bad awa in the pedua ni mu it means so say o he na say unya pain bi specifically e wo baby a e kototo painkiller no fa ka ne bra quality yenya wo friend say laboratory test yen checking who baby a pain no free back ne fiber ne mo won dru anya sa obonum painkiller ne hwe obi aye pain why addicted to painkiller oba ya last week only mo se wan pa painkiller won timinda yeah ya check yes na a kidney problem adia asma kan be kan madam bo no painkiller sa wonya kidney ne say o be ko was me tie me ya na ko fa paracetamol no ano obi bet no paracetamol sa o be ko obi wo ha o timi hu specific drug bi o se be de we na de bia meta me to ama me timi no eno no beto sa
ne ho pa anya ni pedua no say and function in that order ya reba about with him I will see it misa it means sramotifo ani ahwefo nipa nkwa ho hia entrafie na ka say ni nua we no medro we na nkoto no nto me so ko akodom say adko na bi misa wo be wu de nipa de tiase owu e be ba on time death gone too soon na enye fa na ya be fo bra ye so ka ho bi de wonnom de wu die ye hwe obi abra boso ye de boye de wonnom ya wo to no so no ma me ho atobe but we feel we say the nipa no feel no nya obi na ofiri o yeah nipa bia so ye hu to say ye hwa hwehwe ye hwa hwehwem ana ase afa container bia hwehwem say nsu esi we fast see na say be feel ma metimi ni mani nipa bia wo to won ntimi mpa mani hu body mu say wo ha ana atochima ate say ye medical test ana say screening na de hu eti yasramu wo de unis kakrampa kolike say bra na ye no free screening after free screening no the eche ne waka and selfie na de bia na no painkiller sami so wo be wu ajobusu afo keke yes na said ye near justice na ofi quality e bae no si se wote yawo na bia meti ye me ya adechie me kon o se ha bibifo ne ye de ye ni akoto ye ni ana atu di ne se painkiller yakoto so ora bitwa no menstrual pain for instance yeah a serious issue ora obo ha onyane menses na was about 7 days and more bawo e ba be 2-3 days bi but first day no e be the yasa no akopɛ melody no akopɛ na say ya wo de be try say menum we ya ana e kono enya asem pepa bebe na lead to fibroid bebe na lead to ovarian cyst bebe na lead to barrenness obi mo sa de ko anu no say unya the asatifoka no eni dan na Mr. There's an underlying factor. It's been definition cancer and I'm rent. What you faka ne bra quality. Na ye nyaw screening. Ye nchaw. Me say and no ma ye mo obi adumani fi ne ho ba ora. What to aka da we be ma na oh intimi cancer be wa ba mabu. So what dey no. And no ma de buy ho. Mr. Bi was antase. Me mo ne di. Me nam kwa so me bo fair me. O say bread man no. O person ni e bi che. Na me so wonu ni e che. Asa me kedu ha no. Draw no baje ye no. Just nini ya bi ya oni bi che nini ya nso complain ya ya record no de ba ho na bi am say na child e do say susu number of days also no na de ma wo na de wonu ni ku kwacho so ono so the problem maybe self medication e ko ni ni hwe obi wa no painkiller sam wonya issue with the kidney they say the kidney no tuni na function am e na to almost say machine with bias or something what to so for almost 4 years na 4 years is kai bejo we get ring na ba ya ni tonchia Mrs. 3 months who sister then and before and now e be short why kiti and then two no so for just 3 months no we na no why come oh sorry be so o say you for the clean now be prepare wa be keke elements on you buy say on so any was similar disease a lot of things na also it oti yawo ni padue ma and trusting bibi na de ne bai e bon kai say bibi esi I'm telling you so what I say so on our phone I'm notified of something that has happened to the phone it is a pain bi wo mu pay and nothing enkopa painkiller kono Mr. O sama ya de fofa ba be kan ya na wo mu na wo ni wo no ahwefo yesemo ensema ye ni abema na e ka no ye nipa ye hunu bie etoda wo be sorry na ukon yesi wada ukon so ukon no wada so hono ma neko ha na aba obi ma ne yefe ye okoto yesigi owi ya neko obi ma wo se menan sanye meni nyina ni uhuru nipadue mu a entena se bomoden se obekọ hospital na doctors ebe show amount na aboa ama wo hunu die wo se ye eni nna wo se ye de mawo eni nti ye seremo pa bibia ni a ye mo homoden se ye bekọ hospital first na yetimi aye opening ye mra ni say sisi ye hu yawo ni ade ye mra ye ni anu ma na so okay ye can female sexual dysfunction any saying say oba woni atenka any ade a eno so de ba ade sa make us say you university boy be to get bidin adatin ade wo ko ha na
say also the girl no condemn now the girl no come again that who say team on Kenyano you just again at the team na yen come nti the oba boy no why is there at the team ba any man school for I'm telling you to this here na yen say saade no special biological system e wo nipa bia okay it could be but ade bi na go pombo ye bia for reason so be anya appetite di na won nya appetite in pagidia of course it could be your personal biological system but there's an underlying factor for say real chakwan sex is supposed to be sweet and nemu and say ye there it's a meeting can no one thing can just say we are so just here enti yare no a lot of sources obi o ha na usai repeal obi o ha na hormonal imbalance hormonal imbalance no aye ni paduani mu akwa bia control your feelings enti sa akwa na wo ni paduani mu no wo de entimi sisi so a ma o sa atenka no obi o ha na pressure bi adwen enu some way ni na enya off na na to phone was whether na adwinti whether na half current nti ne man unite nya half current sa it me ti kosa but obi o ha na yare okay mesraw maame unu knote ono ade a me no ya ka kire me say ade a constitute our women here 70% ayendem enti papa ka kire mo say pa what to pan ni agro for what to pan ni agro enti say ukun ejire no ho ba na ode atopan ba obehia wo na oda ho na woni atenka madam there is an issue in your marriage me patrol Mr. Justice yes sir Mr. Justice Eka say ya obetimi afre ye o nurses empanifo a ye cars maybe and wontimi mfa won sem ne emfa ha emma obetimi afre number na 0249 501104 0249 501104 obetimi afre sa number no nurse ni eno be kasa kama pa eno bet so ope so oni e chat WhatsApp line dia any 0547 77 9110 0547 9110 yeah mini atu asmai so enti basa na se ukun ene ya herbal medicine se wo Ghana anyina eye about sexual potency na o se wa ko numa ndro dia brem na ade na o dia ba na o ba oda ho eni gbe enim o ka ho enti man bi so hala because one person could be feeling bad enti no na o fake orgasm o fake o sheda ye say so o ye bibia ma wani adbet ono tiyawo ada so won to hwe ana say o tiyawo ana ade no so enye da na se cha ebe ya it me so o hwe ye sisi ye na say o sa ate bi anima enko fa no mo hye wase ye wo doctor phone nim di phone wo ha o ma kwadare e wo emma ene o sexual dysfunctions ni mo ya be power dro ana entity a ebeti mama wo so nya nka ya ka asase mo yesi wa hada bada bi wo Dubai na o say o say abochi o me demand ni ade ade nti now wo some of these issues and o ma ya sani ni kakra na se wonim every week bia of virgin room of virgin na ono no manya ne lab ne ana wo kan ya de o say your consultation ho sometimes put any person doctor ne kasa what me be a issues ni ehia labs that we can recommend for you who may be a kind of pension where you want electricity me money di ono pra madam pato uhemia ne me admo say a bomo de brana dog say pa de ma aka kind of pension no so no ya o sin no for cast e na me nya tin kana we madam no santas ne ho ye madam I don't know no ye me say ade o say won no nya tin kana na for kana o tibia ya na we nim how it looks like it ye o tie no o fa ka ba ye dog no fact ti ma starting man medication be 2 or 3 days be near ade afi ni kunu friend say afi na yene man na o o so on wa wa for almost 40 years this is the only period almost na yene requested for sex why chese na ne ma bi na na asisi okay enti mo oba ya mo man ni no me say na hormonal imbalance nti you hu say there are certain ways to tackle it eventually you also have
freedom. Mr. Just yentwa homra na yenye nkrato emra. Yetwa ho age nkrato abasisi e bai di dwumadie ne nto aso ede ama. Kumawood TV amansane yena yedimu. Kumawood TV aba amansane yena yedimu. Kumawood TV aba amansane yena yedimu. Sini papa be na upe biashe amansane winyano baby. Kumawood TV amansane yena yedimu. Kumawood TV amansane yena yedimu. Kumawood TV aba amansane yena yedimu. Kumawood TV aba amansane yena yedimu. Sini papa be na upe biashe amansane winyano baby. Kumawood TV amansane yena yedimu. Kumawood TV amansane yena yedimu. Kumawood TV aba amansane yena yedimu. Kumawood TV aba amansane yena yedimu. Sini papa be na upe biashe amansane winyano baby. Kumawood TV amansane yena yedimu. Yo, absa for ya sign ababio. Ne ye ne Qualike Medical Limited. Ena edi enkomo efa ya pomden dwumadi a wohwe eye Nkwa Mmere dwumadi ena wohwe. Ene ye kasa efa yaw a nipa eti ewo nipadua mu. Ene ye kasa bio afa oba woni atenka. Oba bi onuma osapa nso ni atenka. Ebi de eye ya dodo na ye yare. Ebi nso onuma omudu omumfie menopause onum na free be 40 years ekona na atenka na yede atiko. Nemo de yeres obi a wodu sa age na ne de atiko. Na obi a wo be 25 years. Na wo de atiko de odi ende yade. Obi ko onuma nipa set kosa emu yade sane mani na edeba yade ne niema bi na kika homa edeba eno ne nsema enne yebobo na afei yebesan akasa afa ahimfie ma ahimfie wa eho enka vagina odo enka scent ewo ema ahimfie ho enne no ne nsema ye babe ye kika efa hona ye kasa afa se oba eni atenka bine ti to awon sem so ti ebasa eya na ehade o se so munya atenka na ena mo se woni nje sex no ho e ma won timi call for it ka o kra be ukun kra o ma won chen o tu ka ena ebasa so a wo se bo ma so enya enije bi afa ma won chen a etimi si awo anokwa ye make what you say ko ya ko si awo anokwa ne se your time a oba etunkusua enti so one careful no one meet sa ku na etimi oba etimi nim na anything bia just a more sex no at the time I'm more than no after push I want it to the purchase so and then it cause a lot of mayhem in the marriage and now I say I did say because sex now say come with mountain boom mom original anymore we are saying back when we are see we want to be BM and passo energy it is a woman who say energy as well bar be strong let us say oh lucky baby it is strong who was our problem now faka ne bra o de mayen hwe ba bi a wo de free back ma me America na se mi me say o ti mi free aso be kakra na me say o mi no nya so be kra say woni ni open woni atenka oh yes say ono ne de ne na ono ne de ne ya de ene ma no e basa e basa entu basa ye cheke ne hwe bi free a ne am wodro
Embassy, any challenge. One theatre can down the bra. Embassy. Young vagina order. Vagina order. You can't pump and survey and walk and massy. The put it off. Yeah, the put it off. The brain and never fault. Oh, we have a infection be. Wakwa into. Yeah. And the infection is no so. And maybe I don't know to be under cool. The kind of ceremony I see cases be out by a hole and then acquire a fast way treaty and they said you will do anything. Here, Obi, while family goes as a shell as a just because we say you catch us all infections. For your passion, I say, do you ever go to Google? I say, do you ever pay say? And your common depends on Obi, cool or no? Yeah. Or no, Unya talk, no, maybe you crowd, what Jenny said. Oh, and see, I'm not the brain. I'm compounding infections now massive so much that after a Japan pie oh more. After nurses, the certain kind of crime, when the nurses we are, and no chino, I'm going to tell you also now also and maybe who was sick, now I saw a come exactly. So, Uba, a bit on my son. Now. Out of no any maybe a word day. Enti ama onu no kampona e wo say infections na e nko. O say no make say your blood group bia ne aduane e dema. E dema. And the blood group bia ne edru a yefa. Enti bia na wo hospital doctor na ntimi e hu blood group wa ka cho say edru ABCD die. Onu ma enwa. Ayi say we me na no enwa. Enti ama offense infections no causes no ache I want to say o twem ko pa den kan no ade be ya be nu ase se oba obeko be madam na obi ya no hospital all kinds of all through you no all through you so eti what kasa so won so what mean so me tin kan bi won ho wa ko enko mi so bra na tun chia o koleke bra na tun chia wa ko enka center was no wakwa enko ye chia wanu mu atutunwa idea enkwa ye no ntonchi acha be bosume ensande ura yasemwa me so ko le so wo ba akra SS ni university ni e na me young girls kwa na ye me ya young girls ni so what's our problem ne pa me so obi ti mi ba o fa sample dia ye analysis e wona se a o so me ko dun sombra dun so ko dun so aba no what do you say we are simple no o bana wo sa ka se wo fa sample na e wo lab wa bra you know ba so it's not fear to find something you want and you say me say me say me and the self medication only ku yen o de ba ba we are bibia e hu bia hia u do Mr. Padre bra so what I say ye be ya sa analysis ni na ahwe bi favor me am odro o de be tun se boko se nka pa wa se pa oba try kese pa ne sa ajapade yo nti sabe be man tin biem em fa nya pleasure between me no and you know na so ba eti mo pasa o tin do ni so go na before no ja o ku ma be for the yo ni me bi on my se bi chi wa dwa bi se rad but bi so me koso wa kasa check wa bra o hu se ade e koso yi bibia so awade ntokwa be na be ma be pamo ko be ma opamo e fa bi no e free be ma fa bi so free oba so any obi an betimi aka tro say mera e bia enka bi se wo ho nti be ya anka me empe solution together o wa wo ni satan kra o wa ko because I have been say be no no also to hu o wa hu ni di o betimi aka o betimi ko na system den o no ka satin ka say enka da so wo because o ho nsa na wo nsa o kra na nkwa udi nsuo nkwa ho na nkwa de no so ye o person na ti say wo ase wonka na wo di nsuo ye niema ye na nkwa so sesa niema o de ye pe adofoforo na ade ye e na uni ora e no ma ko fo ke kambo e de ma ko fo concussion na ka we kokoko hwe e ku ye wa exam so ma si o na no mi so asembi asem we taisi pa ko ba bia e ma hia pa kan ba bu musua adwuma bo tirefo salon fo hairdressers no ene ma ba bia ma ta wo pa no ma wo nyonyo bia yes ema waseche
Sai mu na mu ye yesi ye digi awade sa ne man etisen. Yakopo ebo emase no. Obo the section we say uma bi otaba I say we can say mase aso da fun yin wu adai I say beto. So yes ne wo no mo. We why them say mase I fight against infections. So what dem. It's all the new na say infections ba Abetina. It's in my so for some no I say o the chair ye dey wa ye dey no. Ya na ra baby ba umba ba o hwa dey I say me to do ma mbi ho. Was here the power see a mo asechi. O pepe asebe chia madam broccoli kemati. O bo so ku tran oji wa wande. So no ba ko so community gina ne na so I am free from infections, free from scents. Na e machi na o wa to na o ntu be nyani a o de ba me ntu ntia. And now the toss and no. They are not medically tested. We need the basis of the drug. Me say ale bia ya bi hema say am oduro bia no ye kuku no obi ni pain you making what to pain clear no say you hwe mani say this is the cause of your pain what to no say eventually no say akofa ya for say am nti man na wonye infections say lead to sense when the center mas aka me say eno man go for the buy one no ko environment e ba bia it need extra bebre they say hospital ya tanya ya say ma hospital there but they never share Dr. Stephen Owusu Sanola also so. Oh yes, say ni pa o fa ba bi no e ma doso dodo. Enti se ma me o me kwa ha na me wo ha obi sei. Nyame ma me kwa kwalike me ho atomi. Onso be ka kire, wo se ma so di nkomo chen me. Oh yes. Ana ma ye ba yade ni padua mu yade pa ma o problem pa. Enti se o mu timi di o mu nkomo ne ba. I hope say monso omu tembe o de be kan se nyame nye de. Inshallah. Fa and ma sent ni de. E ma we brawa de egua eyesa ade no. Eno nti kwalike e se wo de wo chinchin wa no wa pitunyu enye dubia bibia na oso de kwhye wase. Ebia etini padua ni. To se be ma onwu a ebe ku ewo mogani be yi fi yade ni na afim na ase o nke o bibia na tini ede. Eye for na abo unya ne baabia je kwalike medical limited me pa cho betini no ma adi nkomo afa ma tu fe so 0547 779110 0547 779110 0249 number no yeba me time the number the mama say na number na akodi baabi ntie ya na yeyi ne de amamo Anunti Mr. Justice it is said ye kano enche bi ebebi amatofo natum na yeni anu nso etimi afre aba no nso aba be kire wo adwen anunti ye be kono number na 0249 501104 0249 501104 obetimi afre ye kase audio free nurses ne no betwetwe nkomo na omo wo ha obiano ye no wakasa kwalika ye adwuma firi duada ekosi memenda anopa no wotwe kosi anwumre nonum anopa no wotwe kosi anwumre nonum Monday to Saturday Monday ana holiday kwa kwalika wo mko adwuma wo madwuma no holiday apart from kosi ada enom de juma then na holiday kura wo ma wo mba adwuma ntimisro da bia wo bia wo te yankan bo moden na bra kwalika aso Amansane yena yedie Kuma TV aba Amansane yena yedie Sini papa be na upe biashe Amansane winna no baby Kuma TV Amansane yena yedie TV Amansane yena yedimu Kuma TV aba Amansane yena yedimu Kuma TV aba Amansane yena yedimu Sini papa be na upe biashe Amansane winna no baby Kuma TV Amansane
yena yedimu Kumewood TV amansane yena yedimu Kumewood TV aba amansane yena yedimu Kumewood TV aba amansane yena yedimu Sini papa be na upe bi ahye amansane Abia for ye try ho ya sign aba Nkwa Mmere dwumadie na wo guso a wo hwe ye ne quality medical limited empenfo na ehwehwe nkomo ye bia matofo na tum number na 05 0200 0200 603 602 0200 603 602 0200 603 602 me pat ofra no low TV volume no ana obetwe mo afi TV no na one akasa ene ye kasafa yaw female sexual dysfunction oba woni atenka ena afei vagina odo ene ensem miensa ene ye kasafa hontie so o modern se oba yensem na ye kasafa hona eho asem ena obebisa amaye edawase enti obi amaye no Mr. Justice na ye kasa vagina odo na serious obiaba ya Good evening. good evening mimi aba mpacho njumba bi akasa free Metacho, yes, me Sandra, Mekasa free, Kumase fine Atonsu. Mami Sandra, me pacho yeti o. Metacho, me all positive. Now, the thing is because Adriana Ben and then Yamame. Okay. Almost the day and your mom. Obiaba. Eti. Hello. Hello. Doctor. Hello. Good evening. Me pacho ne wo from pa. Hello. Oh, we're free so. And you the best way say obedi. Yeah, kind of just like that. Yeah. Yeah, kind of just like that. We have a little positive no ground. What basis now they checking here? Or they checking to confirm because what has the way the way is here. Now so could you know so now say we before you are. So I need to be very sure. Opa, you test you very sure. I am passing. Oh, Mwana mama niema wose onye. Because you know so how the nyasa. So we need to be very sure. Eti Sandra yeso no aba kwadike. Hello. Doctor. Hello, good evening. Doctor. Good evening. Fine. Me pacho din baby akasa free. Ya nti wo ne kura wo ne wo fom pa. Wo ne wo fom pa. Ne no wo fom. Me kasa free. O kasa free adua. Pata. Me pacho doctor wa sem me say. Me kotobi na ha. Ukotodwe. Okotodwe ha was ne kotodwe. Okotodwe ha wa mo na bra na ye hwe ye nti na kotodwe ni ha wo why ye ka ka wa ha say pen bia ne ha na wa fata pen bia wo nye bia no wo de nti wo ya sa pen nti do bra na ye hwe ba bia pen no e de sa ade ne ba na ye ma wo dru why enti doctor say momoden say obeba quality asuye na jadie no ebia wo de wa no kase ntimi ncho say bia konoma druwi ana kofa druwi nemo oba ombetimi hu adua e wose ye de mawa eyiyi ana obetimi afre 0249 5011 04 5011 no na wa on doctor quality asuye ba sisi ye free number 0200 603 602 na ye no enkasa 0200 603 602
na ye no nkasa doctor wa no be twetwe o wa se na ba so nim se ye ka orgasm se ni pan se ubenya ultimate pleasure ye ubenya o besan se ya you know the can one careful so ba besan I say binti ya ko kan so besan yes be go su o le bido ye wo de and you say o aba the brain ye bida yes hello good evening me pacho din be na kasa free asinfo su ma me pacho ye tie wa program na mo ye like ka na me problem ta na bisi me ko tento ya ye hai aye na ye ta ba wa ye ko ma me ni be na sia ke bia what's it white ayo 21 years white na ayo ai me pacho de tna tv no facto so net na ye wia ye na ye be ka bia no e so ama number betu da no wa friend na doctor no di nkomo pa hello you near me what's it white ayo 21 years in terms of maninya problem pa okay enti Hadike. On friend, what's on the board? So kase fraf sinfo. Okay. Hello. Kumau TV ni. Me pacha Kumau TV eni. Me pacha odin baby akase free. Pacha ma kwa na ni. Yes, nti I say on friend na ye man direction na ye mu ha be say be fine ye be boa. Na ye kasa afa sa orgasm ho e wo ma ho e no so another serious issue ba. Yeah, I'm telling you. When you ho be say o mo ba diji. Wo be ye dey. Titi ceiling fine for any be na. Aha, say sa na o kan wo say dey. Ye show dey o kotwea o man dey tra. Ati. Obi so na wa tia mo na dey tra sa so a. So everything there is atinkan ma. And how say so atinkan is stages. Obi wa atinkan o. What tip there? Well, still, when you're feeling, and you know the power on the name, so there, you know the power on the name. So, hormonal imbalance there can was your brother discussion. Number is 0200 603 602 0200 603 602. Now offer now you know entertain Nkwa Mmere has here. You need a justice. Quality and not ma Dr. Wusu into fair na you know entertain Nkwa Mmere. Yes, until your studies. Yeah. Na you now be we hormones so. Obu wa hormones no. Entimi na a very labour medical stage until anytime we are no. What the nakasa responding to the feeling no. What I say? Aha. I so be a sabi ni some cells me. Yeah. So you know about cocaine for near the old cheese and on the sano, or the ashisha just on the honey now. If you say, Jack, I can't be ma wanting. So it can't be ma wanting. Sally movie eye. The blue are almost no responding to almost senses and you only then said dear power to me. Yeah. Obuso or take a candy. But see, that's why I'm a son of me. I'm a feeding ha or full call upon a Sunday. Only a bidder. Only a bidder. Now the reasons into bar you will quite first why wait me I check this out when you know I very sure say these things are well solved and I'm more also so many at can but you do also don't know everyone don't know I day and say oh what you do we say show us yeah some get show us in body I'm not doing too much into one careful at the end of the day no they cook who one you know get show us when you careful they will cook because everybody who has the show is so strong. Yeah, I'm not doing. It couldn't come one or was in. I'm telling you, dear, and you know, show I say, I'm not will be Sabi, a pin nine from I need to be in Canada. Obano, Wakasi Kuman, the banner. Dear, I will be the iron. You have no idea. All because I was saying, the person message, the person with me, me could not tell me, the person, then I'm in the general bosso. But you might have also.
your point first why day akuso mo first man no get tight e ko tin mo ko so ase obi a promotion ase saa ma fa ni oni be na kana ya asem e kwani kwantiri bi e kwani ntiri bi e ti tell me say fa no ye wo say e kana say pure gba this one pure wa sa na wotimi e de friend say ne be ma de timi akoba no and also the other side now the infectious crampo na sa akoba no it eventually one the careful the audit industry abona tete free no and the association na say mostly now no dey done na the infectious crampo come it also making sure say I don't anytime be am we be jai say na the share say with the friend say you got to be the doctor yeah so say na say e won kanti with the doctor e for share ho say the be ya e meet me release na senkan so what's our problem now your point first one to treating that is here na ye basis here ye basis here montwen ye basis here Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Sini papa be na upe biashe amansane winyano baby Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu abusia for ye twa ho fidie ne edugment to da bia na o se wo twa ho basisi ahomatofo ne ye bia to ma number 0200603602 0200603602 ofre no low TV volume no na yeni abema justice wa Hello. Yeah, mama ya mo adwudin ba bia kasa free. Hello. Ubem sa no low TV volume no se na be abetini ate yenka no otimi ne akasa. Mini abema ha. We am say emergency yeah. the episode change and say it's for the for quality medical limited aba and maba abi bia oba wo do bia ofu so wu say ya we bia bra na ye hwe ano aduro ne mama ye bie office no from Monday to Saturday na be so go fi so no different anytime bia oba ye be hwe ye dika so campaign mo say me so be bia ye bia me no ka say bia no enkoto painkiller no faka na bra me en show be bia ye pain no free ba dika ka to say pain na e ba de pedue no e kai bo say Baby atchema ewo de pedue no nti say faka bra na ye hwehwe ye hu da bia ye de eho kuma sibre e be sia ma de e koso wa hindi wo bia no so en pedro abonten wo be kuno say the mema ye bi ni wo e ma so de o yes it is so and don't know baby ah what the brand here checking in baby ah o be free me more me solution I want na ho o de brand I want no do we gra fa na kaka but the bill one na ya de kitu e bura yeah yeni abema justice se de ye mema ye man ewu no sa ma bibiri nam ho a wo mo japade wo mo ma na wu nanso enye te se mema de ni nti o en enye adwuma sa na tie enu nti bra quality asye ewo airport runabout wo krom kwan ne so hona otra police station no junction na pe onsabe nkum so abrosan kase bi so ya twer esoro se wa plaza eho na quality wo mu ewo baabi a wo bi a wo hwe me baabi a wo bi a wo hwe dwumadie enwumrei me pa cho fa number ne frɛ quality no entwetwe nkomo na ebra ombeche okira kwan yenia ma na enia ba ofra wo so wa asinfos no yenia ma mafre nyina wa ntimi amfre bo modern ne frɛ se de quality kan wo mu ye wo na ose ade a wo ye entimi pa cho fa numbers no na ebra eno mo ntwetwe nkomo ombeje so no mo okira kwan no otimi aba number na 0547 7
779110 0547 779110 0249 501104 0249 501104 parike numbers mienu de obefre bia omobefa ajoso eno atwetwe nkomo no makire okira kwa unya numbers ya onyira na emom udu kumasi a omokira kwan ewo airport runabout bokum kwan ne so a odo tra police station wona na kodu police station also pe kwalike obonse wo mabrosan kase bi esi ho wo mo ewo ho no ma kwalike medical limited dwumadi a wo hwe eye nkwa mmere dwumadi ukuada bia ye de be free juada nwume nonson ekosi se na wotwe ebebo ukuada bia ene Dr. Owusu entimi ama ye ni yenua be ma Steven Justice Opoku ene ne etwetwe enkomo nya be ma Justice ene ye da CP ewo adisua wa maye etimi esua me mamento krabi enko Spain Spain correspondent or I'm saying also you do continue on the pressure guarantee boss me show so we ni me am no Friday no in your mouth Spain yesu no enu fiada unu ebeba yeda ahwefo nyina ase nyame boa basene obesan ati yenkabio Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Sini papa be na upe biashe amansane winnalo baby Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Kumawood